मैं मुख्रम जरिए दोनों इंप्रेस इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं राज नोंगथोंबम मनूंग हुना सैटरडे नाइट शो दा मैं बुताम नोकचरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक अदुम लेरी हे न कंखलखिनी एमयू की वाथोक सिखतनतना बॉर्डर फिलर की इशू लेरी अदुम चथगिनी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की इशू सो अदुम चथदन दुम लेरी अदुबु हाइरिबे इशू मयाम सिसु मतम की मतुंग नतम नतम अदुम लोइखिबदी याय अदुबु इशू सिंग असिना वाथोक सिंग असिगी मरकसिदा खोइसी खोरांग खोइसाउ नरगा मदी वारगा दमक लेगदरा हाबगी वहांग दुम लेरी वारगा लेरोय मदुननी खोइ थांग खुदिंगी पुदुन लाक्चरी मनुहुना सैटरडे नाइट शो अदुगा ngasiगी सैटरडे नाइट शो सिगी शो स्टॉपर बिगदरुबा गेस्ट असिना one and only Yumnam Redy ni Redy baham ta taranok cheri welcome to the show. Thank you. The Redy aham maktada ek hoto kota at the very outset many congratulations handakta ikui dana aitare Redy ki kehda koi yumban lambi da khong thang jela khrabni nauna madu ginang matan impact ma ke tegi yam chawa wish something pizage. Thank you. Once again. Aham ba question hetar kitang yam disturbing oiba uji koi Manipur gi se Redy manam the wari sadring ai sida kamai to wiri hujik lari bi issue mayam si thangna matam da as an actor amoina as adum koi nukti shooting chapirang mani adubu beyond actor amma gi wang da actor am oidring ai da koi Manipur ma samni Manipur issue mayam si sum mayam si thangna ba kari wakal paugi yamna laibak thi bani haiba tare hujik lari bi issue se issue ma khatana te Manipur University ki tangdulai ta da ba satra mayam gi punsi kadom da lakada gi haiba koi na haiba ngamdri talak si da hujik koi gi National Highway da lut tawgre haibagi paw masu recently ngarang ekoi tajare sisu yam noi taba kano mani koi thawai khubak ta haptana satli bai koi gi truck driver sing adagi koi gi silnau sing bum yamna sumaina aki tujung nangan basi yam laibak thibani masi tungda tahon biganu aduga koi gi government gi side gi su makoi bu yari makai full protection PBO aina ina su appeal tawjari adugi su mathak ta lairiba border pillar gi issue adagi framework agreement gi idea amna harau zarur bani recently koi gi BJP government lakpadagi koi singmi tami se koi yamna nusinarabara yamna friendly orabara ina yamna nungai bamdi pokcheru bani adubu handak se inau nongna koi thajadaba mongna sumai torpose yam laibak thibani na haijeningi koi yaragadi koi singmi tami silnau mayam amato oina nusi sanana hingminasi haiba appeal se masu tawjak okay am phaje hek hokdok matam sida issue mayam se lerbani na issue mayam sina Redy da su kari wakal phawgi have to khangjabani okay let's dive into Redy's life Redy gi life ta muk khangna boi lakcherge Redy se karam imungda karam malaikai da pokhiba ima pabungi mingkai go wai chino kya suba kitang family man da kitang taksage ai se kon thozam ong lai kai da Yumnam Rajendro amadi balagi masanupa yai ma haitare ai bi se ma lai aduga gi naw pam su lai koi sil na ohum ni aduga babana government service ni aduga mamana koi gi handloom gi NGO am khak run tawe aduga ai gi se physiotherapist ni ina on pana all India radio gi ma anchor wena lai okay isi na khoi an okay Redy ni yai moi du ne bo okay ado kamai to khib jana khoi acting gi lam jida natraga khoi art and entertainment gi lam jida changak pasi kaitare isana khallaga masi angang oringa dige sigi lanjil sangi na dum khan gi bajala aduga suddenly lam khoi punji lambi sida thengnar para kamai to gi mase pambagi di isa pi ngai de gi dum pamai hai tare khoi gi matam du da khoi na angang ngai da kano se TV si um khuding leinaram de laikai da TV amaga leiraga khoi pun na ga salaga world cup ka lak pase khoi sumang daga mayam phak thar yengba adagi koi gi sosti gu ma tawre ka habse koi gi video ka pa VCR ka pa kaina matam na tongna do chala end si thaja de ha tare sina pam jaba sima yeng se aduga aina ningsing bada madhabi Redy madhabi film se koi khonozam dai mi da shooting moi sei amagi shoot tawe adu oza banka sharma se matam du dai kana noi khangde hujik ta boi thengna kan khangja bai wani oza banka sharma na direction piba adagi oza Gyanarajan adagi matam du gi se priya waina act tawu se yam thawai ta neng ja bai tare adu matam du da hoi ai acting actor or kani ga habu dai thaja badi leite adu pam diam pam se adu shorna hai tare laibak na hai gadra 2013 da manhan koi Manipur University da pangthok ki basai saruk yaja bada laibak phadana i title se lobjerak bane adagi su muk Manipur represent oraga North East mega Mr North East da ai amuk best traditional model gi manas lobjaba sidagi amuk Manipur da hala kan da koi at the same sapmana sahi da ni 2013 da ngata ni Manipur gi abhimpa na sinbi gi ba koi future actor na competition am koi actor han do bagi competition am ko pangthoi sidai saruk yaja ba sidai su koi gi kano am ka subtitle am ko lojai sidagi sum oja sing dina aibu nosi bidana dagi maru ina gi yamba dadi ni na magi film Hutha ge na film ka
film je aseng bagi dagu kul na kung gadam dagu kul ki schedule je kitang chin basi da ma se film je thuna production lotion ning basi da lotion basi pak ngam dra ba film shooting di haudri ba dagu marhoti tawra ba ibsan ada moina sum dagu kul schedule se ngai ba ngam da basi da ayun da moina hypet taw film se nang interest le bra na moina in the approach tawi ai je da de new da no ma kawra ga moina khoi ki cameraman ne da producer ne da script writer ko ja hero jin horibam ne tawra ga moina screening hai tare masa ngok tawi acting ga ta hollaga da moina live moina situation um create tawra ga acting to holle adu da gi di moina screening je pass tawre nang sigi film se nang act to ya ni kan ai am harauza ba adu gi keno se moment se ko ai kwai da gi happiest moment hai tare no se almai tawra ga Hutha ge ha film se da gi sum ai acting gi lines sang ki hai tare okay Hutha ge ha film sina ahan film wen ma se sang ki adu release to budadi Hutha ge sina ahan ba to gi bra na te release to budadi wathok ha film sina ahan ba release to gi ni number budi Hutha ge na hale adu khoi gi kumi na ri be co actor sing se yamna schedule tight oi banga to oi ni na to pa film sinam namna adu gi mayai wai dagi hogi bai tare wathok se wathok na release to okay number han ba number loi ba han gi sina release han to gi ba du live ki ahan ba break phang ki bisdi Hutha gi head film sida oi duni okay Hutha gi head film si yamna popular oi gi ba maming su hekta ba yamna kaya tare striking oi ba dum lo film oi gi mayam si am pam na gi mayam hani ni Hutha gi head film si hodra ga di koi taseng na Hutha gi hai du ne den film so ni yeng okay ado ngasai gi man hand hai tare man hand ado di hor hai modeling gi lines su hana lakian khambiram ma sida modeling dai career am siam gi ga na khalam bra film de lat ngai di mamang adu su ai di all of sudden hai tare ai hana college life ta Bangalore da kitang dum so gu mathoi adu su aina pura modeling gi line sang gi ha gi no du laite ai just ai gi han ai gi MD military service join to ba military officer moi ba SSBP ba adu watani adu wakhal nama bidhi na mai badani kano yum da thola gan sida smaina ai se Manipur ki sub inspector ki kano se recruitment se yaw thok char ko ni 2010 adai da organi 2010 ki recruitment se yaw tholok ko sida physical pass or written pass or by ba slow to bidar moina adum lamsa laga handak to recently 2015 dar kan moi result out of you adu ngai boy na je sum Manipur da laiba gan sida smaina men han tawri kan ha jena sum yausan ge kan mai to yausan gi ni ta seng na yam kan interest lagi badi na te do sorna chan bi ba ga dra sigi keno se line sida chang na bagi sorna lambi pi bi banai bata okay okay keno gi matang so academic life ki matang so hape tak piri Bangalore da study torom bagi Bangalore da kari kari tambiru bano kram kan da gi sang bano like tam se kari ke tambiru Bangalore da 2004 no inen kali 2004 ai aseng bagi di DM college da physics honors ta unen ai admit to zabani ai hek admit to sahi jidai khoi gi se manorama gi leita bagi yam kana Manipur da shu ma irang kan banu matam oi ba ai se han ba DM college da college ka bani na ka za banu mi sida khoi MSU na khoi gi kana irang se khoi myam satra myam yawin na sien to raga pulap khoi je haura puraga dharna se to bukan sida khoi agitation to bukan sida police na khoi pulap pharaga puraga a pam pam thada birama dui khong na halak bagi ke nong ka ainda thengna ki ba ai di khoi gi hal sing na sidi phare nang sal Manipur da lai ran no pa na to isi su pan lai ni na isi gi na ta ma na 2003 4 lai do ni adu ma na lai gi ni Bangalore da okay duga graduation do matung da mu ai ka da lakso okay graduation do matung da Manipur da sai gi police ki service ra join to na la ki ba du police service du di han da recently hai do gi ngari aduna ado ai du di angasai gi police join to ningam bagi wakal ga zuloi chalam no malagena da already ko gi film gi cinema gi lam sida adana changjal labani okay ado Hutha gi matung sida hoji phaw sida punna film kya mukti to bikar film se almost 25 and running still running mina ke dan ado khoi mayam se hojik se dum music video gi yam chaw ba web ma Manipur le matam do 2010 da do yam chaw na dum 2013 14 so yam chaw na music video gi web leki career ho pasi Hutha gi na direct dum ho grabra music video gum badi marakta Hutha gi nammi bat tanja se agi yam na sigi matam sida chapchan at the same time tan tha na agi first music album se hamanda khumana direction pi bani agi hek pokmina ba inaw nu pasna sak bani malam Redy Yumnam aduga sigi album si su aigi ai bu sak takpi ba mayam na sakhang bi bagi yam na choba aigi medium amne hajagi ram di sigi album si dai koi matam du da music album festival ki ai best actor nominee change adu award poti hoi aigi marup boniam na lauki ado duda dum aigi su amna establishment amna mayam na sakhang na bagi medium amdi oigen hajagi okay
Okay, atu music video se tum hogre. Hoi. Atu music video de toina to bidabra film to ina ayam to. Ai music video di am kana su ai toina to zade film do ina ai importance khara hena lumna ze haita. Okay, atu hoji phawda to kiwa ko ki film mayam se. Sidagi khwaidagi close to heart haita am khatang na ta khara dum le birongani natraga close to heart natraga su hair film sing sina ngasi ready bu ready haiba mingsi miyam gi thamoi da miyam gi kokta yahon bungam gi ba film sing se kari kari film sing ne khan bi masi aigi mot oibagadra mayam public di mogi on opinion leijaram bai ko kogi video sing di ado aigi oina di ahan bada Hutha ge leijare film gi oina ado mathang da palefam aduga mathang da ise tampa aduga mamla basu taibang pal adegi Toro haiba film sing se dum aigi masakta khoda yamna mating panghi ba film sing ne haije okay masakta pata mating panghi film sing ne du again film ama sidha biram dong male 2017 da akogi triple S Manify award ki best actor in male leading role phang bi ki ba du film ingong of jibi hai tar ingong of nauticals 2 bi okay okay adu hai film ki damakte award phang khare 2007 gi ngang hek hogalak pa chahi gi hek horok ta new year gi gift amagum na best actor gi award phang ki kari feel to wiki timing du da same body amna excited oye duga yamna su thaja da bai tare aiga nominee samina reba actor sing si yamna talented or actor ngata ni yamna koina di moi gi acting se sokpo bo phang zero lama phang roi da bai tare koina yamna lai gumna khanjari ba actor single marakta koi punna sangmina bani na thaja de mai tar kane abse do ai gi su shore na tambi bani na khanjaraga ai yam tin excited o yam harau ge na okay yam harau gi atuna adu film yam sigi manung da khoi ta jagi mamang da su khoi sida impact news da manung huna gi thoram da khoina promotion to mina gi ba film hai target di khoi palepam se palepam khoi isa na su yeng matam da film se yam na different oi ba khoi Manipur nam film se dagi su tongan ba makali film ama oi yam pasa ba aruga Redy ki acting su yam na tongan ba yam refine oi acting khun su uba thena je palefam gi experience amuka su hangjagi ha tare kamai to bi palefam se physics so dum kaw bangam de palefam gi khoi maram di sigi film se igina torok liba film yam sigi degi kitang hena different oi ba duga different in the sense kano madi thoina commercially kano oi da ha tare khoi gi film sigi director Wanglen Khungdongbam ma masamak su mapalam da train taro lak pa yamna qualified oiba director amani Manipur gi yamna masak hojik kanna tungkhalak liba ado magi treatment si su adum yamna different oi film si da even the pb liba magi character se misak ama khaki tu magi different character hai tare amana magi real life ni amana magi dream ni dream de su ma same equal oiba kano ma lei bai tare khoi gi amana yamna ina khunba amana yam lai raba ani sigi kano si ma khena ba si difference thamna bhona bada inda su adum achoba challenge samti oi gai tare khoina yamna hai thoi sing thoi ba actor mo erak bana tabni na hana lam sida well trained ora lak bana tabni na ai gi di full of challenges ngata ni ai ri ai gi sigi film si namna hona bada ai je 10 days khoi hold tor na me ai gi lai ra ba gi sin je sana ba khoi mafam sida chap cha ba khoi gi shooting spot sida 10 days mu se dum sangoi da khoi tum maga ai gi sam ga se kak ta bi da gi pura moina le heli sai onda ko ai gi pura character du da dum lup ga dum 10 days se ada tholok pa kan da isak se dum sana ju kai no to ji boy ju ga khan ba mayam na ga shooting spot ready na te he kan haibi bu jawe do si ready ni ga ready na te si di kan haibi bu jawe do admaina tawra dum different experience oi gi sigi film ado bo hoji phog buda film nam gi bu mayam ji da kwai dagi act to buda hoji ge character si portrait to no hona buda yam wa gi ba role singi manung da si su dum on no wale ado bo atopa si de hana wa gi ba lai khang bi bra experience film khuding ma ki different magi tongan tongan ba adum character singi sana bhona buda ai gi den loina mak challenges ngakte ni maram de koina hana swai jagre adum koi yam hai thoi sing thoi ba actor oidri bani na hoji kana adum tamkhali hai tare koi tamjari bani na actor role khudi mukti loina lui adu bo hoji ki palefam ki da kitang hena koi gi film am khatan da double oina different character ut na bhona rakuni na adu gi kitang hena lumgi bai wani adu bo same time atopa film jing chu dum aina kisulai na lobudi na chade loina equally dum difficult oi na haide okay equally difficult oi rai badiam ta nati adu bo haina bale khoi film si tom matam da hojik tori film hai tare hoji ama shooting tori handak tori bu shooting si tona
masih phangiba experience hai tare soi bu bore ntra nungai gi bu ore si mayam su uruga mathangi film doi soidar phajana tawrani haibagi hen nungai bam mayam ji phauni hai ready go ndi kari experience to with director amana hai bi ramlai ai nami film je handa ki si am nungai re sida ai nungai basu myam thenare awab su myam thenare myam tamme maram matram mathangi film je soidar yam phaja film am oini ga hai ramlai ready gi di kamai gi bi film matang matang hoi hoi khoi gi loina mak sidi ko no ngatani khoi mioi bai se khoi gi mistake tagi dum tam da ba ngatani ko ada gi su dum fuji phok sat khiba mayam je dum aina film je premiere to kan yeng ja ba gi mistakes mayam dum isan dum uzai mayam na sun movie ram ba ro isan na sun uzai do mistakes sing je tapna tamna ina dum khara khara sentok na ba dum hona jai hai tare sidi dum aina hek hingi gai dum sigi mistake sidi dum khara semdok pa gi na ine na kale si lifelong process ne sidi mioi ba sidi perfect koi ba kanam sun ta ni na adum soidana khara khara dum semdok na ba gi tanja si lai gai su improvement su lai ni ai ne semdok na ba gi tanja lai gai su ai improvement lai ga dai na ado ji khoi gi Manipur film industry su mamang dagi hadi mamang haugi ba chai kya dagi yam kan improve tori yam chauthori hai tare yam su talented oi ba khoi technical non technical yam kan hona biri kari kamai haibi ninge khoi ano be actor sing changai singi damak tadi yam pharba timing amani an khan bi bra hujik lai riba khoi changing train in Manipuri cinema train se hujik amna phajana develop tawre khoi gi thaina tawram bagi mong hujik tawri pa am khenare adubu at the same time adum drawback khar sum leitab dinate khoi gi film se hujik ti technology chawkhalakni na mayam khoti mobile phone da adagi kano da laptop ta ni yengning bam any world gi fajaba cinema sing ji yengbam hojik phange matam amada koi durdarshan khatang la matam da sunday gi cinema je koi ngai ba wa wa ngai ram ba ado hojik ti yengning ba channel yengba yare koi khubak ta dum nungai ba mayam urabani na moi ga koi ga manana ba honar kwai se koi arai ba dinate Manipur movie se koi bu nusi da ni yengbi bi se koi ta sing ha ga yam nusi jaba jani koi maitai gi film ni maitai movie ni koi bu sakhan da ya de na khalaga yeng video ne na khanjai mamdi khoi dagi hena budget chaw thadari ba dagi technology phajaba sinari ba amna talented or ba mayam du gi marakta khoi bu su yeng bi ba se khoi samna khoi isana dum chawthok chaw phok che haje ba ta adumaina aduga hujik sangai ba artist sing che moi yamna dum marai buk phare na khale mamdi khoi bok ta dum khitang lai buk phabo de du oire khoi gi mamang da lairam ba sing yamna wana shooting sat phajang wana chaw satlen hai ba gi khoi dum wari ta jai adu hujik ti adu mukti oidre kitang dum chakhole tung da su dum chakhot position one ne show da su khudum jai adu entries hai tare khoi music video gi industry bi oiro natra Manipuri cinema gi industry se bo oiro sigi group se da chang na hona bada newcomer singi da maktari hojuna khara lairian khambra sigi da makta godfather gum makana gum amma khud sambina ba introducer ma yaudra gadi guarantor ma yaudra gadi kitang wan heng khambira kuma yeng bedai de newcomer sing se hojik su dum masi kano ne lakta sukhra laire aduga struggles masagi hona bagi sukhra laire loina mak changai ba khudimak loina success hogani habate hai bangam de aramdi dum amne struggle to bam changi si thabok haib se arai bam ta leite adu public ne accept to haibam su yamna chawma changi ado mayam hujik changai ba sing se adum music video album tarok bo ero adagi movie bu to bo ero khara hena hona ba aduga magi lak amasu changen hai je okay khara lak amasu changi adu hujik technology yam chawkhala bani na ai music video ki industry da chang draga su cinema da chang draga da hujik kan di tonga tongan be application gi kuthang da koi film gi natraga su app gi hero heroine oi am su lere adu koi na su dum thengna jai Facebook ta dum amne actor again popular oi bai tare adu moi gi su moi on moi gi keno ne publicity gi keno ne medium amane na lawjage do so okay technology chakula abni na khudong chaba se hena phange han dagi atona hujik ti kitang diwa line hebne adu hujik so dum success ki formula hai tare success ki mantra khar dilai duni mayam sangai ni technology mayam le bjana lahel le mayam ji sang pada technical gi oro actor gi oro loina mak se lahel le sang bu sang po mi yam bani na competition is more harder and hai dagi moi de so dum competition jo hengel tu ni adun hen warani adu success ki mantra ji hujik ready su Manipuri cinema gi one of the most successful actors singi mayam singi manung da ama oibiri bani aduna success ki mantra success ki journey se lagna hona bada kari sacrifice to ki kari hona ki kari mathau tai kari masak si kai gi nei ubi hangana yeng ubada hoi mantra makti ai haizer oi manam di success haiba se ki easy way am ta leite na haizer ge manam di namak wana physic maming lai ba actor sing se yam loina magi wari loin le ramani ai khoi su ngai re dum ai khoi wan am na dum
सी यौना होनरपदा सुम याम नुंसीबा वारिम सु सुम सिमरा से हाइजेगे आइना अहानबा हुसागे की शूटिंग तो मरक सिदा मतम से इसे एक्टिवा am थवे एक्टिवा शूटिंग से एक्टिवा थोर चले अदा शूटिंग से दिसंबर की अखोई यामना लाइसिन थाबा हिंग थेंगबसिदा शूटिंग से अखोई सोमाई वानी से यमखक नमोरगा लोयर मतुंग से हलकबसिदा ऐसे ममांगी एक्टिवा की ममांगी सिदा की कनो से बैग से आगी कॉस्ट्यूम की बैग से हापगा सुम थोरकबसिदा लाइसिन जे थामन खिदना अखोई कनो से उदबा हाइतारे आई खितंग डिस्टेंस लापथोक उद्रेबा अदा सन अमसु अखोई लंबीदा गाय मासु फाजनद्रबा जाने पुना मासु लाइट उबदा ngawna चेनसलकवा आइजु उदमनिना कन थोरकबसिदा थोमजन्नदना इबानी से अखोई तिदिम कनो से लंबी सिदा आइजु गातंग सलगा थाए सनदसु मासु ngawna सियले दो लाइट का काय हिदना नुंगांग से मै इल्लगा युमबो हलकबगे दम बयामना सिबा निंचंगुबदा याम इमोशनल लेवा दुंबा मोमेंट्स मैम दि लै अदो अदम ईश्वरन की सानबीदना हुजिकति खितंग साफरे हाइबा तारे खरे अदुबो याम वाबजु थेंनाग्रे अदो हाइपेतंग खंता मतम ओके अखोई अनोबो संगइबो मैम से नत्रगा कोई येंगिबो व्यूअर्स सिंग ओके अफब एक्टर मा नत्रगा ममिंग लेबे एक्टर मो एनोगी दमक्ता करी तबो मथक तागे गाय खलम तारगति अदुगी दमक्ता चंगदबा पोसक हाइगदरा आइटम हाइगदरा सैक्रिफाइस हाइगदरा करी करी मथक हाइपेत तायन खनबि लक खतंग मथक ताय खनबि लक सी सु संगे अदुगा अदुगी मथकता ओजा गुरु मसक खंबा अदुगा ओजा गुरु फजना नायरगा सिगी लमसिदा खोगी आर्ट की लमजे संबी घरगदी ओजा अमा फजना थाना बिरगा ओजा गुरु की याथंग मखादा संगबनदि ख्वाइदगी फैना खले अदुगा कन्न होनाबा हाइबसिमदि होनाबा कनबसिमदि इट्स अ मच सोसिटी सोसोसोबा याद्रबा कनोमनि होनाबा बुकंद्रगदी खोगी सक्सेस की इजी वे दी अमता लेथेना हाइजे ओके याम फजबो वाफमनि मंत्र दु साइ लेरे दा होनाबा बुका लेफ्त्रदि माइ पाक बजे दम सोइन ओइने हाबने अदा इदरा मैम हाइना बजु लै सक्सेस की फॉर्मूला से स्टेप अनि नि हाइतारे अहान ब स्टेप से हार्ड वर्क अनि सुबह स्टेप सिना डोंट फॉरगेट स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 नो काउगनो ओके अदुबु ngasa habet han ba hodok bi hucha gi film gi koi audition ga tawki bang sa screen test ga tawki bdo dai timing du da oja deni ligma bam adi oja herojet naure bam hoina tawraga audition ga tawgi takpi do ta sing na film gi line jida na tresi gi lam jida pusalakhi basi oja ani sina oin khan bi bra atop kana kana oja sing nataga atop music sing lebi influence to bi ke ba pusen bi ke ba mainstream da तसेंग आइबु हुजिक मयामना खंगनरिबो रेडी ना खंगनरिबा सिगी कनो सिगी कोई ओजा देनी होय ओजा हेरोजित होय मोइना नेना खाइजगे दो आइसे 2005 आइना क्लास 11 काबो मतम सिदा वीडियो फिल्म खक्ति तौजखरे अदो याम 2005 याम कन हावरिंग हिज याम हावरिंग हिज याम कन दे एस्टैब्लिश ओय वेल एस्टैब्लिश ओइद्रे अदो लाइपुंदुगी वांगोदाना लाइपुंदुगी वांगोदाना फिल्म खक तौजके खोगी मतमदुगी डॉन एक्ट्रेस खोगी पूर्णिमा आना पूर्णिमा कोंथौजम माना एक्ट्रेस मादी याम कना दम फावरबने खोई लाइसना कायना फिल्म द कुमी गिव एक्ट्रेस ने मांग पुन्ना तौरगा माइ तौगिबने दु फिल्म से याम कना एस्टैब्लिश तौगिद्रे दो अदुगी मतुंग याम लोंग गैप लेर मतुंग 2010 दने मोइना गना तौजरे से मोहन इंडस्ट्री संगे ओके अदना ओजा रंजन लई ओजा शांता होई मोइना हानबो सिगी फिल्म 2005 की फिल्म से मोइना माइना तो पुथोकी गिबने सिगी कनो सिनासु एंदा फिल्म की कनो सिगी महौ अमदि दम एंदा पाम हनबगी पामनबगी कनो अमदि दम माइना पीबी गिबने अदुबु तसेंग नाइबु अमुक हना रिक्रिएट अदि बोर्न तो बिगी बाय थारे अदि देनी लिकमा बम अदि ओजा हेरोजिन औरिबम अदि फिल्म जु पुथोकी गिबा सान खोगी यंबा श्याम सलाम मोय मैम से दाई आई क्रेडिट से पिजेगे हान फिल्म ओय हिबनि ना लाइक याम हराउ जकी बन ओय हिबा मेकअप सु ओय ग्री आई हान बा बोट का थन गिबा फिल्म से फुसा गे जिना दाइना हाजत एक्सपेक्ट तो देना माइना का पब्लिक ना माइना रिस्पांस तो ब्रेक ने अदु समटाइम्स कोई फिल्म की टाइटल से सिनस याम चाउबर रोल अमा प्ले तवी खंबी ब्रा कोई फिल्म अमा सक्सेसफुल फुसा गे से आम कैनो ओय हिबा तरे स्ट्राइकिंग ओय टाइटल तसिंग न तवेना खंजै हुजिक फौसु आई मयामना ए हुसा गे हिरो दुने हरगा माइना खंगना बिबस तुम यावदब नते सिगी फिल्म की टाइटल से यामना स्ट्राइकिंग ओय गे न खंजै ओके अदुबो कोगी फिल्म जकोई मनिपुर सिनेमा जो सुम येम तम तब जिकान से कोगी सोलो एक्टर एक्ट्रेस खतन तब मल्टी स्टार फिल्म जे याम थिंगना जे अदु मल्टी स्टार हाइ तारा मल्टी एक्टर मैम यावबस ममिंग लेरबा एस्टैब्लिश एक्टर मैम अहुम यावबा अनि यावबा याम द्रबदा सो बाइन तब सी
compulsorily mathau taren khambi bra natraga amom dang tobasina khu film audience mayam je chingjan bada why khambi bra kana da ready gi tongan fan mayam lai jare atop actor sing su mai magi loi fan amom lermani na group am lermani na mayam su punjan hona bada actor mayam su punjan mathau taren khambi bra dai taseng na hare ga dim se kaino ne akhoi gi market se pikpa market pikpani na ai gi leiba fan du khatang na su khoi gi film se ran kaino ta working bagi survive oi bagi kaino se wa gadra kana producer na kitang adu mujing na bagi wa ba ai aseng na hare atop actor amagi su mai lejar fan du khatang yeng ga di film se yam kana magi kaino se turn back se la oidra na khan bagi smai ta wo orang godra so ina sum khanja bani se oram da basu yai adu khoi market se pikpani na yengi bo kaino se khoi Manipur gi kaino si khatang adagi ma palam dai khoi Tripura gumba Assam gumba si katang oi bani na si mang orang godra ne khanjai adu sometimes many a times koi pun samaina multi actor multi star film oi matam da sometimes koi actor amana film si gi credit loiner phangi ba haigadra film si or yengi bo audience oi ma film si ma roi pu gre ma roi chingre khangi ba adu ma time sometimes adu gi credit ka phangau da ba yaw targati nungai bida ba yaw bra ta film namingai da su ai gi role kitang pick pa mal na ai role kitang importance watak ta bu ui ga na nungai ta ba phawi bra na ta film gi process to he na mapung phan ba ai gi market gi padana to gi den hen maru income ko ai adu ai thoina adu da am ko nai ngasi bok ta sing ha ga di mane khanja de nam di film di success oi da each and every actor sing gi magi contribution lai uni na ai gi thodang du dang kitang mai pak na phasna taw ba du ai gi mane adu da hen importance oi na khanje okay akoina script se khoi da pek pa kan da aina lodoi role se kai no se already ai khang rabani adu sida ai gi adu da ina kai ba leading gumba pamor ga di compromise so do jadai da ni khoi wari sa do se ai si role de pi jawi ha ba se film si number hau khra kan da di ai adu gi hai ba gi tan sa se in da later na khanje mai okay adu already aina accept taw ga di script se accept taw rabani na adu da di aina thoina khalu ba gi room se later na khanje okay adu khoi gi family matang na pe lang matam sida ngasai angau ringa di natraga young wearing adi khara na wearing adi koi army gumba sangye ko ke kalam even police ki boy apply tor mini adu koi film gi line se sangre huji puti establish ore yung mina lo yara mani ho chong dana adu aham ba hor gumba dam dadi family ki kari reaction ogi gumai dam aseng badi ai gi aina mapan sakhi base hoi ngasai gi khoi che manorama gi incident su oire adu gi matu matakta film si da khoi gi kano sing si da sum lak ba producer sing je film ya hon ngi ko ling ka sum lak ba si da hoi parents si ahan ba na ai je like te amna gan to honing ba ai like si amna tamaning ba tare khoi parents na adu na film dom chat khargadi mang tare kana khoi gi Manipur gi thaina gi lai ba kano se moi concept se dum lai bani na parents sing sina masidi Manipur lai ta di ma like tamu ya roi film dom chat khrani ya roi adu thadok khraji kana mai to thadok khim na seng ba gi dai si Bangalore chat khib ja du gi su chau bo maram ne hai tare adu komai convince to gi family gi ima pa pung mayam se ai film da changa ge na ta tori si su yam phaba career mani ga na kan moi se ha mu da sum yaram de yam da se aina hu cha ge ga kana kumba horpa da gi maru ina hu cha ge premiere no misi da gi din moi adum asnang film se dum kumna san nang na khanjari do ning ba thungjaro ga na mama hoina board pi haidi ai gi su karo le kai gi sil nau sing mayam mama dai maru pa mayam lak se moi chang bo phang de hu cha ge film si yeng na bai moi khara theng na lak sin gi da moi je pa na ga lei da na sang yeng bo phang gi do mayam yawe da gi di mama hoina su nang film se nang na pam jaro ni na nang ning ba thungjaro ga na moi ju puning pen sa gi bai ta re moi na oi adu ti dum fazna support to bi okay adi han film sin adum han film sin hadi masina release tok matam da family na su ga na su ri miam na su loina ma accept to ki ba life ki ke hetare turning point life si pura change to ki bagi pungphom da dun oi gi dune film sin adum oi gra tare okay yam ngai je makata na ready ga wari sana jage ready ga wari makata na sa tinga brem ta lo ji gi tare okay break time thonjer ke pen is meng ta no welcome back adon mir basi Manung huna Saturday night show ni edu ngasi gi show sigi show stopper na Manipur cinema gi renowned actor Redy Yumnam ni Redy sai how bu da su dum hang ba yar bu ko sane du ji wen hang jarage Redy gi ming ji hai tare sometimes Redy menan ga na so ba zum hai nei Redy menan Yumnam na Redy have a music mind thon gri no English ki wahi Redy ki spelling du sunate koi ki South Indian da have thena je Redy ga ado idli dosa Redy ado ai ki inspiration la ki ko ai ta ki tanga ming ji ai ming se certificate name di Yumnam Redy menan hai bani okay Redy menan parents na koi ai ki father se magi yamna childhood friend ai di koi ki South India mai ani khak lai jane amana magi surname se amana menon oi ba Malayali oi ba amana Telugu oi ba Redy ko ba mai ani gi keno se sum lauraga moi na su ming se thon biramani moi ni gi lauraga Redy menon na moi gi keno ningsing na ba gi haina ko okay babagi imana ba sing chi gi mai na lauraga thon gi bane ado
aina su sum mayam na su kau bada kitang difficult oi bus yawe ready man on guy base hai di kitang hai bus nuai ta na ready man kana habi bus yawe okay ready man aina masi phare mayam na su kita kau bada nuai na bana ready dang lauser ge duga mana Redy Yumnam sat khir asu mayam naga su akara nahauring ai da mayam naga su hai bus yaw ram are you ready guy na ready are you ready kana do habi bus nu yawe ready are you ready aduga maroi na South India da khoi main tamok pani na mayam sina nang Telugu ra kana dum habi bus yawe ready ga bus mani South India gi diam na ready bus sagai siam na so boy ni na moi nang sakti Chinese so aduga how come your name is ready kana mayam dum habi bus yawe okay ari ming je moi ne Yumnam je na ming oi boi ne khala Yumnam se ming oi khale aduga ready se na moi sa ne moi khale hoi okay ado hoji mu akhoi gi family life ta sum khar lak jage nauna akhoi gi yumban bagi lambi da join to bire ko ado wife ki ming so habira mo aduga life after marriage hai ta lohong matung gi life sina mai to bire ta habi share to ai gi wife ki ming thokchom purnima aduga ni hena sudung kawe nusina ado life se tongan ba mahaw mani hai tare ai bachelor ngi life to sudum yamna kaungam da ba mayam ama leki adubu ai gi motadi yum pala matung sina hena responsibility sense of responsibility koina feel ta hoye daga sigi nungai ba sina su hena ai bachelor oi ngai gi nungai bu ta gi kitang hena lumna leibra na kanjai okay adubu hujikti kana warabani na koi gi yum pala misa mo warabani na responsibility atare family gi responsibility kara hena zuleram dong male aduna koi film shooting chapa sidi thieng bangan musum am yaw duni aduna adai du di time management ha gadra personal time di manage to yapun di time ni shooting gan lakpi ai thieng lakpi adu gi personal management se yung ga dum chana bra natraga yum na ready gi keno se time se adu mayam se dum manage to biro point aina bachelor ngai da di dum thieng na han ba khot pa se dum ima hoina hai morakta nang wali bra khot kaina hang pa dum yawe adu am kana du dai gan taru de dum hojik yum pala matung se di ai su dum yare gi di thengjala ga di thu na yum da haning bagi kenom di dum filter we adu aina ta singna thenga da bor ga di phone taro ga ngasi di ai shooting ji night oil kitang thenga ni kholani na ha da adu understand to wi ai tare adu gi di am support to wi am noi okay adu gi keno se yum da sum le rabni na hadi yum da sum le ba min yum da su le ba timing yaw timing hai tare sometimes shooting le tabu ga sum yarong ni shooting le tabu free times holidays hai tare holidays na traga shooting le tabu free time da ga di ga to bi yung gi thabai khang da option bi bra ka ga di to adum ai yaw je ta seng na ga di adum ai gi wife ki magi thabak yang da boy dum teng function le tare okay yung gi thabak kar di hebi hujik kan di nupa nupi khaina de loina mo haiba mathau tai aduna khoi hagula di angang sing da zu loi hai ga dong ni takpi tambiri ni aduna ready man enjoy tare yung gi thabak hang ga di to bi ga di hebi dara sa di thaja bi roi aina thong bu uti se dara akoi family na jam pame aduga adum maming le hai tare in thong akoi family gi na di adu sak thong ba dum thong e yung gi thabai ngang nam almost ai dum loina yaw je hai tare okay sai nupi ama khatang ichi ama khak yor pani na hoi adum mateng angang oi su di ma di pingai da gi hong adum ma boarding da lai pani na family gi keno se khoi na adum thabai ngang ade gi sak thong mokot pa se amana sang da ba kan da khoi na adum mateng pang ala pani na adum adu di anau bom di oi dre khoi da okay adum tor lak pani na adum yaw re adu maru oi na uti thong mo je ma di mayam test to we Bangalore da su ai ready gi uti ha ga ready uti am janari ming ji jo title oi na khoi gi restaurant ke lai tar ke ready gi uti ga na recipe ko ke no ma tham ya bazan okay mathang side khoi gi manu huna share night show gi yamaru ba tang ga da rapid fire question khara hang jage haidare okay rapid fire round with Redy Yumnam. Ready, are you ready? I'm ready. Okay ahan bu question si ready se kanano karaba makhal gi misak no hai bisi miyam na kanago mun hang tar gadi kamai next define to bini who is what is ready simple straightforward okay mathang si khoi khuji pau wari myam su sana kare probably koin hang ma chitha basu dum yaram dong male du ready gi maram da miyam na haitare stranger sing na traga atopa miyam na family mi na tabgai na khangam oi na khanja ready na ready khatana khanja na traga family khatana khanja in khan ba adum ba mi na khangam oi na khan ba wafam ohum ka na traga quality ohum ka thambi
क्वालिटी से अहम बदा रेडी से मैम नदी खंगबिर मोइन खंजै एनसीसी सी सर्टिफाइड ने ओके नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बेंगलोर बी ग्रुप नो डाउट अदुना बुंग साइ आर्मी जंगे ga kalam gi aduga ani subada ai taekwondo player ni okay aduga hom subada ngasai gi uti do taekwondo player yaw horo no duna ready always ready no okay mathang si lakchara ke hujikan di khoi polam se hadi technology ja khulak pa khoi lifestyle si loi hong pani na polam se makan chang da ya da polam mayam hana mathau taram da bu hujik loi mathau tare adu hojik ki stage si da posak amakhang madu he yaw da bada ready ki life se incomplete oi natraga mahum barang khang dian khan ba any one item se kai login mobile phone okay mobile phone he yaw da bada ready ki life se koi gi dysfunction to budong na lep ki budong na khali haibani okay mathang ki question si karigumba ready se ओजागु मो विरम तारगदी करी सब्जेक्ट से ताक पियें खाली यम पामजब से ताक पदन वाइब से आइना ओजागु मो विरम तारगदी आई इंग्लिश ताकेन खले ओके कोई हाना कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में लोग भी रख माइदा हाना दिलोगते मास्टर इंग्लिश तो ओके मास्टर इंग्लिश तो ओके मथंग सी करिगुम्बा हुजिकते एक्टर ओबिरे एक्टर ओइबसे की क्वाइट के बेस्ट पार्ट हतर वर्स्ट पार्ट से तुम लैदो ने तो बेस्ट पार्ट से कहीं नहीं गन एक्टर ओइरोगी बेस्ट पार्ट से पब्लिक की फरसु फत्रसु अफबो ओबे पॉजिटिव ओबे नेगेटिव ओबे मयामगी अखोइदा चुमथोकनबगी कमेंट्स मयामगी कनो लैबसे यामना मी अखोइबु सखंगबि बाइतार पब्लिक ना एनी वे अखोइन चटप कांदा मयामना नंगे दो फिल्म दो फजै नंगे दो कितंग माइ समतो हनिंगी काइना सुमाइना मयामना तो रिस्पांस ओबिरकपा मयाम सखंगबि बसे मसी एक्टर खुदिंगबकी ओइना ख्वाइदगी नुंगाइबो मेकअप ने हाइतारे ओके अदुबो बैड थिंग हाइतारे ने एक्टर ओरबगी वर्स्ट पार्ट से दिकेन खनबि लैति खनबि प्राइवेसी दा खर कॉम्प्रोमाइज तोय को एक्टर ओइबसे एनी अखोइना हाइदी अखोइगी फैमिली को कितंग हैंग आउट तोनिबा दगी सुमाइना चानिंग खोनिंगदा दिखरा रेस्ट्रिक्टेड ओइन हाइतारे ओके पर्सनल स्पेस कितंग वाट बाइतारे ओके हुजु पाउदा फिल्म मैम तो बिखरे दुगा या मरुई फिल्म मैम से ताक बिखरे अदुबो मैम से के अम्मा खतंग चूज तो बिए खंतारगदी हुजागे ना दुमो ओइबिगदा बरा खाइदगी बेस्ट एवर फिल्म हुजि फाउदा इसाना तो आइना तौजखिबा आइना मयामदा दगी इंडस्ट्री दा लोल तमजबदा खाइदगी आइना प्राउड फील तौजगिबसे प्लेटफॉर्म सिनी नंदिसिगी फिल्म सिमा खोगी हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल दिल्ली दा कोई सरुक याजदना कोई सामक चटलगा कोई अवार्ड फंगजरे ओके अदना सिगी फिल्म जाइगी इंडस्ट्री दा आइना गिफ्ट तौजरम बा आइना हिंगाइ दा गिफ्ट तौजरम बा चौबा अचीवमेंट ने नाइना माइ खन ओके प्लेटफॉर्म से नखाइदि पामजबा हादि खोइ फजबा फिल्म तौग्रेन खनजरे साइ साइतकी ओके फजु फजखिबा यामना ममिंग चखिबा फिल्म नि अदु याम तोवान मखलि फिल्म नि मणिपुरी सिनेमा दा ताम थोकप सिनेमा अमा कने ओके मथंग से चूज तो यातर ऑप्शन अनि नि पिजगे अम खतंग खनबि होइतारे हु चागे अहानबा लाइफ टर्न तौखिबा फिल्म सिगा नत्रगा अवार्ड फंखिबा इंगांग जबी ओके योंगचा इरोंबन तरग योंगचा सिंजू योंगचा इरोंबा ओके बला और सोमा बोथ गोकुल और काइकू बोथ ओके मथंग सिदि अमा खतंग खाबियो अरविंद सोयम और एजे मचनाम एजे ओके ओके मथंग से करिगुम्बा खोगी सुपर हीरो मैम लैको सुपर हीरो मैम सिदगी रोल अमखक सुपर हीरो अमखक की रोल लौबियो हाय तारगदि करम सुपर हीरो की रोल लौबि दगे सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन और ही मैन सुपरमैन होने एक तौंग निंगरे करिगुम्बा चांस फंग तारगे मानी पाइबगी सु तंजाम को मन फंगनी खर पायरगा मनी से पाइदोक जारवे मालेम से पाइदोक जानो आई से दुम आई की ड्रीम दसु आई से दुम पाइबो हाइबगी कनो से उजैयो ओके अन आई अंतदि पाइगे ना पाइ से पम जवाय तार ओके करिगुम्बा से याम तो हंगजबो कोई क्वेश्चन ने करिगुम्बा रेडी से हयंग अयुक तुम होगलक पसिदा फोन लाग माने के मुथा पिबु किस काइदि ओके सॉरी कैसे काइदि साइ अहोबदा आई हाइबा काउजौरे ओके करिगुम्बा हयंग अयुक तुम होगलक पसिदा चीफ मिनिस्टर ओइना तुम होगलक तारगदि मणिपुर की सीएम ओइना अदुसु हयंग तुमद्रिबाव की मनुंग दाइतारे ओनली 24 आवर्स की 24 hours sida toning badi am toning do mali adu ama khatang di solve tarong gena targa thabogen pangtong gen kari thab aina actor orubanina aina kai bas nongmagi chief minister oiba targadi film policy simdi hoi 24 award yunong da lusal laga ai manipur gi actor sing gi ri film pamjari ba film fraternity gi the gift tau gen ai khanjare film policy complete oina masi chana hal magi implement tor magi habi wakalo ni okay am fajo wakalo ni actor mo oina confirm thok ba thabak ni okay hoji phau film am sai habi khar kun manga muk tau bikhre na adu hoji upcoming project sing film sing kari kari release to no bi dang tan tra kari kari hoji pipeline dai tare shooting da lebiri
hayeng release tawdaba okay hayeng tawdaba maram chanu kana disi da tawani aduga matam khargi matungna tawdaba khagi cha hotel adagi khudi mayam se gi tholakada upcoming ne aduga rang nan da release tawkiba nusibana loire ha film desu dum hojik hall da lakada bagi ngai okay yam soidna mi jeng tabina bu soina okay man soidna adum yenga gane aduga laiba film jing title yam phaja phaja yawre cha hotel le re cha hotel khudi le maram chanu yam dressing maram chanu se kano ne khoi gi chingmi tami ani gi makta laiba conflict si bu kauthokna raga nusi barom da message pi ba yam na nusi ba khoi i matani ima matagi macha ne haiba mana message pi ba film ne hayeng release to du si hayeng release to du si Manipur gi miyam punam mangna chingmi tami khaktana lam si bu yeng bina ba ina su okay adu maram chanu gi matang kitang takram kari role no kamai to wibna sita maram chanu se ai se aseng bagi di by blood is a tribal ne adugo maitai IAS officer am yokiba okay aduga maitai sigi aseng ba magi blood masa mai masa sin amuk tribal am yokiba adu mana student gi khoi tribal student union gi leader oin lakba aina amuk khoi maitai gi student kano oin la ani se kano to bai conflict hopa aseng ba khangna rakanda di khoi se amaduna tribal gi dam ta chelami ba masina maitai romba adi maitai gi dam ta siba ki dam chelami ba isna tribal romba adu khoi se amata ni ko haiba smaina message pi rega lotion film ne amna nungsi bai ta yam interesting oiba yamna nungsi ga da ba film moiduni sigi co casting di kana kana oibi casting se dago kulne aduga khoi actor actress abi adagi nongthangan bi khoi smaina actress sing judi kara new face cha hotel su lak tore cha hotel di hotel boy sabi dura hotel ma bu sa hotel se keno ne sa hotel su family ba keno si bu yamna nusi jaban pa khok sa de ni ado aina doctor am khok sa de ma bu layeng bai tare ma se magi mama se layeng badagi aina maina phan gi ba dum ba keno character am adubu hujik tongan ba koi ge character mayam su tawre future du su project mayam lak tore adubu dream role ha da dream character ai sum ba ngadi tawni ga na khanja ba kari role ga dile dream role se phokti aim da lakthri ai na khanja se ai se army officer ong gi role se ai mai hek harok pa de pam zer lak pa ne do phokti si gi tansa je phongti du future da so na lak position on ai na su khulum jai okay so idana lak pasu oigani adubu hujik ko ina koi Manipur sen magi chu matang ju kitang hajarang ge koi Manipur sen ma si am phagale an ono busu yam change ai ba technically sound ro yam su la he na har digi am phajar quality wise hai tar yam improve gore do improve ge do taw da busu yam budi leri adubu kari having ge koi Manipur sen ma ji kharaga he na hujik lai si dagi magi keno si phagalan gi hai tar ga di koi kari matau mathau tai actor gi mai kai degi na ta koi film fraternity hai tar film tori me am si dagi kari requirement lai kan bi si actor khatangi site gi hona bana su oibang mayam si khoi script amna fawa script am su khoi darkar lai adagi fawa director am su darkar lai aduga crew members sing loina mak as a whole hona minar kan dai khoi film se hena improve oibadi so na ngani adugi su matak tai khoi maroina market se Manipur gi market se khoi khoi cinema yeng dori ba cinema hall se mapalong ge khoi na mapalam da jitil loina mak aware oirabani the PBR da sima yeng ba adagi mapalong gi hall sing da yeng raga Manipur da la matum da khoi tang entertainment gi oiba geno se salaga yeng da se khoi gi keno sing china khudong sa da ba dagi khoi gi hall sing gi lai riba Dolby sound oida ba adagi clarity wat pa sing mayam sina su kitang mayam si da keno oibra na khalli film gi quality wat pan oiba su aina tragana hujiki mayam se loina mak factor amani hai tare aduna asobo cinema hall ama khoi government ga public PP or partnership or su ko asobo khoi gi PBR standard ki cinema hall khar di khoi Manipur da khoi lai city sing sida maruina kaksing da moirang da thawal da imphal da PBR standard ki hall amam di lai ba se am SMS soi dana lai ta ba yadra bane ne khanjai aduga actor sing ju dum kan hona ga da bani aduga director su maruina adagi script su afaba ma changi hai tare achauba khoi gi film se hena improve oina widam ta hanagi train sidagi kitang different oiba script se khoi han to ma changi hai tare okay adu khoi ngai market ki matang hape matam da market se maruina khoi di cinema hall distribution ki matang dai tare ka pham si re leitra bani na masing yamak dai tare aduna ayamna DVD to loi chale aduna DVD ki market sina kari having adai to DVD ki market se di magi keno se yamna limited oi bai tare sidadi dum han yengi ba no hin hengat pa ngamwen haije ge si keno market se dum han yengi ba du ki handar ga da bu khatane ba adu koina market se ta sena yamna hena taw ga ga di khoi ga hari mosa ge cinema hall gi keno se improve magi infrastructure yamna improve oi ba simdi yam sange aduga DVD gi su objective dum phajna di fange DVD da su dum adu
सिगिनादी फिल्म दुदा संगिबा पैसा जे हजन बगी दी ओथोपदि लेते DVD खतंग नदी अदो सिनेमा हॉल सिसु हम फजना इम्प्रूव ओइबा मु संगे ना हाइजे ओके सिनेमा हॉल सिमा याम फजना मथक तारि अपन तगदी प्रोड्यूसर सिंग से सुम नोमो नोमो गे मो सुम ताकि गद्राना दोगी पाकट पलै तबसु नते आर्टिस्ट सिंग कोई एक्टर सिंग ओके अदो कोई हुजिकती DVD सु रिलीज तौरे अदो ऑन हाइदि ऑनलाइन दसु याम ना हाइदा लोइनमा हुजिकती ऑनलाइन दा थागत पा याबा यादबगी सु बुद्धि लेरे अदो ऑनलाइन दसु म्याम फंगनरबनिना मोबाइल दा करिदा येंग मसि मसु याम कन चैनल रि मरुनि इसे गुमबसि मोबाइल दा लो येंग ना हाइदा अदुना स्वाइसिदा मोबाइल दा येंग नरबनिना इंस्टेंटली कोई सोशल मीडिया दा अमु सार सांदो पजना फिल्म अमा इसे यमा फावहन बदसु सोशल मीडिया याम चावबर रोल हाइदा इंटरनेट याम चावबर रोल लेदुनि अदुना अदवागी रोल दसु उमु लेरगा एट द सेम टाइम साइगी एक्टर एक्ट्रेस नत्रगा साइगी टीम जिन तौरिबा थबक सिदा मयामना एप्रिशिएट तौबसु यावदुनि सम टाइम्स क्रिटिसाइज तौबसु यावदुनि एप्रिशिएट तौरगे नुआइदुनि अदुबु क्रिटिसाइज तौरप मिकोप तारे क्रिटिसाइज तौबसु थुगरबा हेक ऑनलाइन रिलीज तौबु खुदतने लागदुसि क्रिटिसाइज मयाम क्रिटिक मयाम से कमाइना हैंडल तौबि मसिदी एक्टर खुदिंगमकी आइदी मी खुदिंगमक से एक्टर खुदिंगमक से पब्लिक ओइनमकना पामने हैबसे कोई अखोइनासु अदु कोई एक्सपेक्ट तौदे आइगिसु आइबु क्रिटिसाइज तौवा आइबु पामबिबा मयाम लैनि एक्टर खुदिंगमकी सिदि लोइ लैने खले अदुना अखोइदी अनि से बैलेंस तौनबा दुम होने आइबु यामना थागलगसु अखोइगिसु याम कना हरावबो ओइदे यामना अखोइबु हुनबिरगसु अखोइगे अदुदा किसु याम कना माइंड तबो ओइदे मरमदि सिदि अदुम part of the life hai tare part of the game hai tare aduna aduda yam kana thoidongna khoi mind tawjari aduga criticize story matik khoi su hena honaning busu poe moina haidi khoi gi aranba khoi gi soiba myam je semtok na bagi adugumba moina room ma su pibi hai tare criticize tor ko myam sidagi ai masi makha ta na tawdana bantar improve tawna ba bana bagi tanja fangi feedback amoina hai tare feedback positively adum khoi lawjai hai tare okay yam pajabu wakaloni याम नोंगाई ngasi manu hunagi thorom sida ready na swaina lakpi dana ngasi thorom si thawai pki ma phung phang bi tum yam ngai je du loisa lakpa sida koi hanghau boda chithan andai myam su lebirum bai tare any phongdo ning ba koi viewers singi mafam da kari kari message na appeal kari lebi han wada impact pu yem biriba myam phuno pu khoramjari hana su khoramjakre adu su mo han khoramjari aina haijening badi akhoi manipur film tawjari bai khoi se सेंगना खोइना सुम ताजबदा कोरियन मूवी येंगरगदी खोइ कनो से मनपुर की मूवी से खितंग हेना वाटली येंगबो नोइते कान हाबी बस दम खोइदा दम फीडबैक बिबि यावी अदगी खोइबु हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड मूवी मैम का दम कंपेयर तौबिबा अदगी तमिल की मूवी सिंग दम कंपेयर तौबिबा मोइ की डांस येंगरगदी खोइ कनो से याम वाइ येंगनिंगदे कान हाबि सुम यावी अदुबु अखोइ गिसु खोइना वारसु वाना खोइना तौजरिबा मैम से खोइ मणिपुर की दमक्तनी से खोइ बुनु सिबियु मरमदे खोइना तौजरिबे बजेट सिगा तसेंगना हारगदी मोइ की बजेट टु कंपेयर तौरगदी मोइ की नोम की एक्सपेंडिचर दो खोइ फुल मूवी सिगी कनो एक्सपेंडिचर ओइरिबनिना तसेंगना आइदे खोइदी याम फरबनेना खोइन खनजै अदुना खोइ मणिपुर की मियामना सपोर्ट तौद्रगदी खोइ मणिपुर फिल्म से हिंबगी लंबी अमा सुनै लेते मरम सिना खोइ सपोर्ट तौबियु खोइ बुनु सिबियु हैना मयाम हाइजरि याम फजबो मेसेज ने कोई मणिपुरी सिनेमा सिटी बजेट से ऑलमोस्ट थादा दरबगुमनी मरम मदना मसिदी कोई ना हाइनाबा कोई इसिंग सुंजाई चाइदन हरप पाबी अमगुमने मसा ngam nam horok okay yam noi ngasi redin lebit ngasi thoram sibu hen mapung phan ki bagi dam ta amuka su thaga chondok se ke duga lo selak pasida likla gi maike de ki yam chama khodol amatang gift hamper am de give voucher amatang khodol tam jagi thank you so much aduga lakudri batungi punsida hen mai pa po you all the very best ready thank you masini ngasi gi manu huna serena shogi thoram ngasi gi risana se karam to wibu ekot khan berpu yagani koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback ta berpu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari